Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktimizden ayetler kısmı konuşuyorum. Sonra dua ve tefekkürümü kısalım. Karşımızın yerine teşekkür Allah'a Allah Teala'ya teşekkür ederim. Her beylerle bir günü orada hayatımızı yaşıyoruz. Peygamber'in kardeşler, ulullarımızdan biriydik ki, müminlerden beylerle olan, bizim kalbimizni, ruhimizni, ma'naviyatimizni tazaydigan, melimizni, jinimizni, ruhimizni tazaydigan bu kunlarda bizni Alloh Taolo bu oylarni kunlarga yetkazgan bo'lishini Peygamber uchun Alloh Taologa shukr qilamiz. Alloh Taolo bu oylarga birinchi 10 kunga rahmatiga erishgan bo'lgan bandlardan bo'lishini umid qilamiz va o'ttirdagi mag'firat gunohlarimizning mag'firat bo'lishini umid qilamiz. İnşallah ahireti kunlarda Allah'ınki merhametiga erişip cehennemin azabını kurtulup mümin vahid mücahid muttakilerine erişip geliştirmen halk-ı kevserli cennetin beraber veysel buluşumuz Allah Teala'nın Allah'ınki merhametini temin bulunmaktadır. Aziz muhterem arkadaşlar, bugün bizim Şerif Türkistan başta buluş bilen ülke bütün dünyada Müslümanların kini yeşil yakıp ökülüvatıda bunun için bana çok dua kılaydı. Allah Teala aleyhi kelimetullah için mücadele edilen, cihad kılıvatılan, davet kılıvatılan, ıslah kılıvatılan, dinin ülküvatılan, dinin kadrini tüketin. Bütün kuvvet öğren tercihimizden bazı karinleşlerimizden güç kuvvet nusret eda kılgay. Aziz muhtar, karinleşler yanına Şerif Türkistan'da 40 milyon aziz bizimki ata-analarımız, kayıtlaştırılmış acısınlarımız var. Onların kurdular, Allah'a merhamet, sebat, temkinlik eda kılışın Allah'tan dileğiyle. Onların ki en kısa zamanda kurtuluşu için bizlerimiz şunlarla kutuzlanan kişilerin katarda bizge hizmet eda kılışını, vazife eda kılışını, bizimle nasibimiz oluşunu Allah Teala'dan dileğiyle. Bu günlerde Şerif Türkistan'ın kancıklar dinini Müslümançılık yaşayamayatan azatlıkı,
birlikte derslerini bulmakta izzet namusu izlevatkan Müslüman kardeşlerimizle ama en kısa zamanda birlikte erişini Allah Teala'dan bu ulu günlerden dileğimiz dua kılımız ve ahir kıtım Tayland'da necis Tayland kılıbilen ve Tayland'ınki işbirlik bilen ötküzlü belgen 109 kırıktaşlarımızla ama küllerinin ağaçtan duruşuna ve onların en kısa zamanda kutlaşkı bir çağır tedbirlerinki Allah Teala'nın kelimleri emetimizin gelişine ve niteliklerine ve ondan kaptan kardeşlerimizle unutmayınç aman bizimki bu şu deskanlarımızla yerimizle tümçemin kardeşlerimizin gelişine Allah Teala'nın bu sorunda iltica ve dualarımızı kılımız. Vakit ve kısmı bakanlık için biraz çok kaldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ma yaqulu wa yaqulu faqad yakunu mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر إخواننا المنصورين اللهم انصر إخواننا المنصورين اللهم انصر إخواننا المنصورين في باكستان وفي تايلاند وفي ماليزيا وفي كشمير في كل بلاد من بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم واحفظهم وثبتهم على اعدائهم اللهم رجعهم الينا سالمين غانمين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين اللهم عليك بالصين اللهم عليك بالصين الغاصبين الشيوعيين الكافرين الملحدين فإنك على كل شيء قدير وأنت تؤتى ملك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا الدعاء منا ومنك الإجابة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم طهر قلوبنا كقلوب خيارنا اللهم شرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم نجنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المحققين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في تركستان اللهم انصر المجاهدين في تركستان اللهم اعز الإسلام والمسلمين في تركستان وفي كل بلاد من بلاد المسلمين اللهم انصر المجاهدين في الشام وفي العراق وفي كل بلاد من بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم ولا تحرمنا عن الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك لذة من وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المجاهدين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم واحفظهم وثبتهم على أعدائهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك صرنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك اخترنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.